Hello, hello hai pai kaham te lam soga ni china lo nga ke tabuk to nong ni te tam tam tong si heba nong ni te bus kango tam tong si nga ke running by medical si bitong shu ka tini nong ni running by medical ibang tini ang sai no nga ke jodi tam sanai je boro interest kre eba nong ni out of topic ke nok ta khono channel ya kha thamano ta ke jodi chino nang bo wan so go je ang kisa mo video nai ani sorry kisa physical fitness ok tong hana ni wan so ka ke nang mo nai mano jo nang exercise di sakiri ya phano kisa sak tips eba technique nai mano ani o video khana hoi ngang ke changla sinai tini ni sini video no tang ngang ke tini video khanya nang ke nong ni comment eba noro onek saka dati physical ni tang ke buskang physical of fight ong ga dati video khaidi je sangbo kisa sak technique da mano nei ke nong nang wa an technique eba nong no tips nai tang gang ke buskang jora fight ong nong ni bangai te 1 mas eba khubung khang ke norok te 1 mas ni bisite mangla khaima tongo physical ni bangai eba running ni bangai nong nang tini physical te medical ni bangai tini saya tini nong no tam sanai running by diet plan tang ke running khaina ke sing sama bo khamnga nong haidi bana sama hamiang ke sing running bagi khaimane ba sing jesipana khasik de jodi sini sama hamiang ke sini stamina o jaga tongnai eba phan bagi barinai eba sini weight plus nong ni weight by nong ni height bu milna nangnai jodi sama kre ke nong ni weight no sin bisi excess khaiyo le sama le kom ke nong ni tam nai chama ni kom ke nong ni weight by miliang ke noro orobo an feeding ithamono hedi bana gamon bangai tini norok kaisa video kitsa pana skip khayawai khanai nai di nong ni bangai onek nangkungma video mo tangai ke physical jori stick yang ke ni exam mane ni running ni mark kawang phana nang bona sawi nang pass dang mon ba maya on bangai tini kisa doijo khai nasing di eba norok khana de ang onek borok nong nang tini mo kok sanam musuma ga hachi norok fojile hamjo godo norok foji hamjak mani bising pise nong thani patient kre eba nasing ma mani kre nok tam no fojing nasa fojing nang ke kok kaisani bangai norok 1 ghonta moi ma nasing no officer na apon norok sai mana on ba nong no saw kisa patient tongdi kisa khaloi nasing di video no skip ta khadi tang ke mo video ani bangai ya nong ni bangai si on bangai nong ni video no norok skip nong bangai no sayang nai nga puila tam ni ti sasina siang sama ni te running te medical sorry ngo weight ni te hedi bana sikana de jorsin nang ajan diet eba running ni tips riwoi jori nang amano vlog hengani ni weight bo jaga tongnai ni running bo stamina bari nai nga puila chungtini cheng sinai running norok eba tinin chimin nang ani video nai eba running sak khaina nga jori nang puila tini nang khakhayo onek borok khachik jang no manse sigang tang answer ki phuno purun chimin norok kisa saima kan mo phaya sang tong ne heri bana nong mo no gawan bang nong tini chanai norok jepur khasigo kichapano buthangnani moi to takai de bukhawo eba himna ka himni to bata buthari kai nong running busung simi changana tini sasne puila norok warm up kaham ke khaide khasi asega warm up tamong gangke stretching khaye warm up khainari ngendra mo jorsina ang tang no phudung mali oro jaga bukre amon bang no phudung maya ngai warm up baki khainarok nai di youtube rogo gomno nai warm up kom si kom no 10 minute ki 20 minute warm up khaina mo hesa sini sorry tungphlawoi running ni bangai kaham ungya amang no sawo warm up khayawoi ta khasi rin rok onek borok mistake khayo warm up khayawoi buja khaino dolwai call khaija khangke no thangai direct khasigo warm up khaina ngo ngai ni stamina barna ang tini okok barbar no sawo khana nya di ngke puila nang tawung simino chengdi jodisino puila nang khasik tong hangkai 3 km no ta khasik di amo buthagi yakare eba khasik ma yaka aste aste ke pano jogging system kai khasik di tobo buthagi ta khasik di jodisino 3 km 3 din 2 din bisingo cover khaimang hangke 5 km thani 5 km 1 week ni pore hangkai te 5 km no mujuta khaidi at least 60 km thani 60 km nang 2 week se khasik di 2 week ni pore direct 9 km 10 km try khaidi time ang nong sawo challenge jo time no ta nasidi o time nang ta 1 sugo 24 minute
norong ni bangai ada di time na o 24 minit ni jaga nang 21 minit ro phainai tang kai tabu nang 30 minit pa nang tong to 5 kilometer ro taga nang 5 kilometer no pogoi thane ang bar kok sabo 9 kilometer 8 kilometer khaji tongni o time baike kabareng nung kono saimang lak onmai ang nong sabo full ekdom concentrated khnai ni khajik bai tabu khai tam khanya na khajik bai tamang norok khajik bai hangkai leng khani onek borok asu goi ribo eba botha goi ribo gamon bangai nongni oro bahut disadvantage tongo on bangai nongni running stamina bo baria jori okok jori je borok khainai engka bo gosibana yang atiro ngo nai on bangai nongni stamina baria khajik phaikya mane himipan tongdi aste aste kai tobo ta botha replace engka nongni khajik mani kuno belu tongla khajik bai bo haino haino cooling down खाई cooling down वो 1-2 मिनट दिया बुझिका 10 कम से कम 10 मिनट हाया सा cooling down खाइमा परे एंकाइनो नंग रनिंग खाइमानि पाइ थांगा दानि वान सुक पायाखौ cooling down नि परे नंगनि जे मार्शल अमो सरनजाक जतो नंग थांबाय के आंगा अन मांगाय तैसान रक हाइनो हाय एक्सेस कहाँ में खाई जे खासिक मानी नंगना अप्रोच फॉर एक्टिव थांगा 10 किलोमीटर खासिक माने नर एकदम सारा पृथ्वी वालो आंसिमिनो आसे खासिक होनै तावान सने अमो काइसा नंगनि वार्म अप से 10 किलोमीटर बुझिखा तांगा न हिमान ओ बखा माने आते सावने जांग माइ बक साइ खासिनाय ब्रक साइमनो जों बसे खासि एबा जों ताम खाय बंग साइमनो तांगा आगिन कोन सालिया बादि दे अंगाय ताबु अंगांके नंगनि खासिक बाय माने परे नंग नां साका एक्सरसाइज खाइदि ने एक्सरसाइज 20-30 मिनट खाइदि सेले कारखनै ताबु थागदि जरिसिन नंग आने ओ कोंग न तिनि नंग खनाय तंहा गाहाम गे नंग श्योर फिजिकल न केबो नारक माया जे नंग 22 मिनट तोला श्योर नंग काबार खाइदनाय आं आसके नंग न दिनो भिडियो आं गारंटी वे कक्सौ ताबुक डाइट प्लान खासिक मानि बिसि चामानि कम केबो तामुंनाय मुगै थानाय रामै थानाय वेट कमनाय गो वेट न बुकिसे माने दियानो तन्दी एबा मुइतो तन्दी वेट बो बिसि कम खांके बसकांगो प्रॉब्लम ngै मानो ने बिसि ओवर वेट काहाय ने खासि खासि नि वेट कमिसन ओवर वेट नि माने सालिया जरि नङ आने अक माने ओ भिडियो नाय खांके नि ओवर वेट जीवन फान तंग yang आसके ग्रेन दिरि सारगो ताबुक डाइट प्लान खांके कुनुंया मांसौ जाना मुजों खावाय सौ जाय मानो मुनि कक बाय नों लन्डा हाइ रखनै सायाटा तंदी एबा नों माइ बिसि साखांगे खासि मायांना रं तावान सुदि जो नों एक्सरसाइज कामे खाइ तंग नों डेली प्रैक्टिस खाइ तंग ना रेगुलर नों तामंगा तंगसा कुनुंया सारि हाइबानो ता मेन ताम जाना आं नंना सानाय जाना सारिगो अमतो कमन समय जाना बुटिनो फुङो नङै खासिदि जरि नों मायखा बेपार आलका ता नंदि मेबि नि गेस्ट्रिक रक ngै गेस्ट्रिक रक बारि मानो अनबाङै मांखा चादि माय खाइता चादि आरो माता नंदि तब जाना खायनों सा नांनाय जानानि लगी ताम जानां किसमिस काजु बादाम आलमन्ड अमरक ते बादाम तेप दङ अमजाय मांखा आसुनो गाहाम अंगा अमजादि नांगा अमखायनि वेट मेंटेन खायतनुबो प्लास ननो अनेक फान बरु बुजिखा अंगांके नंनां साखाता डाइट नि बसाखा जुरि नों कुफुं खांके किसा नि बहगो बहनो मुइतो खायै बहंति एक्सरसाइज कामके खायदि तबो आने अक खनावै नों जरिसिनो 20-30 मिनट एक्सरसाइज ते लास्ट 9 किलोमीटर 2 सप्ताहनि परे नों आस्ते आस्ते खान खासि दं हंगे नों श्योर पास नाय ते एक्सरसाइज कामके खायता पगदि वार्म अप कामके खायता पगदि आसु नांगनो तिनि सावो आमसु नांगनो बतिनि चैलेंज दिवो जुरि नों आनि चैलेंज न एक्सेप्ट खायखे एक्सेप्टेड ने आनि कमेन्ट नाता पगदि ते बस कांगो नंनि दलंनो अ भिडियो शेयर खायता पगदि तांगै गांगे अनेक बरक दङ ताखनो रानिंग अनेक कमजोर कांगो साइमानो तांगाय बंगनो गाइड खायनाय एबा गनाय करे नरग गिसे एक्सरसाइज खायो आसु नंनि रानिंग बो स्टेमिना बारनाय तांगा रानिंग सिमि खायमा बाय नकटा वानसुनि स्टेमिना बारनाय ने मेन गांगे नंनि तामो एक्सरसाइज नांगो बुजिखा एक्सरसाइज कामे खायंगासिन नंनि शरीर बो ठीक जागा आसुगै तेसा रानिंग नि बांगाय निन छरि ननो सतनाय बुजिखा खासि माबासिनि एक्सरसाइज कामे खायदि नेते साइमाना मुजुं हागा फेसबुक करमानो आन फेसबुक नि मुं के नरक साइमानो एसआर सजल लेबर मा और करंदि जे कोनो प्रॉब्लम गागा आमा कक शेयर खायमानो एकदम पर्सनल लेबा नंनि लाइक ता माने पर्सनल प्रॉब्लम गाय फेसबुक कमेंटारि दी तांग आगे यूट्यूब तांग बुइनुगो ना आमा प्राइवेटली ना आमा आन फेसबुक करंगै मानो
asuna jusina paitha jor nai tong blai blai hambai buskang mang bangai te video fai tongo tebo nangkong mani jadi paitha jor nai blai nal hanyo hayang hambai mari firu